Bana beso dumelang, ke a dumedisa wa dumedisa hape makatollo wa kgoro dikatuwe, makatollo wa tepo tse tshweu se eletsa mangope. Taola e supa kopana motho le modimo wa hae, makatollo o kgatha tsela mo e leng siko teng. O tlo sa lefifi bathong a ba apese ka kganya, makatollo o kene ka hare ho lona. Ke a dumedisa borwa, leboya, botjhabela, bophirima. Ke a dumedisa bana beso. O motho a qalang ho shebella channel ya rona ya Dr. Phoka. Subscribe button ke eno mono, like o share o jwetse batho ba bang ba qalang ho shebella kapo ba sa tsebeng ka yona. Re teng monana 068 213 43 74 WhatsApp le call hona mono. Ke tholahala Residencia Sebenzile Street, ke shebane le station sa terene sa Residencia bana beso, next to school sa September Secondary School. Residencia ke zone 6 mono, ke extension 5 bana beso, extension 3 bana beso, mo ke tholahalang teng Mantaha ho fihlela Labohlano, Satereta appointment Sontaha hoseng ho fihlela ka 11:30 or after 2 o'clock ho fihlela mantsibyana. Ke a leboha bana beso, ke Phoka he. Ha re kene tabeng ya kajeno, ha itelele, hona le ntho e ke batlang o e hlakisa bana beso. Mohlolomong e ka thusa dingaka tse ding, ke a tseba hore ke shajellwa ke dingaka le ba profeta, ke a tseba hore ba nshebella. Mohlolomong e ka thusa hona mono, e se mohlolomong e tlo thusa le ho batho ba ntse ba theosa ba nyolosa ka taba ena ya thokolosi. Le tla tswa hore hey Phoka o re emelletse ka thokolosi, mara ke batla e kena e utlwahale bana beso taba ya thokolosi, hore le batho ba nshebellang ba bane le tsela ya ho e sebetsa, hobane ke ntho e nngwe e bonahalang e le ntho e sokodisang, e le thata, mara e le di-tricks, mara ha o e shebile hantle, wa tla le yona hantle, o tlo fumana hore o tlo e otla taba eo. Bana beso, thokolosi ke eng? Thokolosi ke momoya o etswang ke baloi kapo dingaka, re ke be ka tsela jwalo, o etswang ke baloi kapo dingaka ho tsoswa moya o phediswe. Ha o phediswa moya wa teng o romellwe ka ditsela tse fapaneng, ka tsela ya ho seba, ho kwala dintho, kapa ka tsela ya ho tlisa leruo ka hare ho lelapa, so ke yona thokolosi eo bana beso. Phoka mefuta, haholo topic ya rona today ke mefuta ya dithokolosi le ka mokgwa di etsuwang ka teng, but I'm not gonna go deeper mo ka mokgwa di etsuwang ka teng. Ke ntho tse ke tsebang ho di etsa, tse ding tsa tsona monana ke a kgona ho etsetsa, o na le one e teng already, but o tla utlwa ha o e batla wena. Thokolosi ya pele ke thokolosi e spiritual, thokolosi ho na le e physical, hape ho na le e spiritual. So thokolosi ya pele e physical e o tla fumana dingaka ha ntse di kopanya ntho tsa bona, ba re ho batlahala mafura thokolosi, ho batlahala lesapo la thokolosi, ke thokolosi e physical, which is ke thokolosi e le horeng ha e etsuwa e etswa ka di-miscarriage. Yes, e etswa ka di-miscarriage, kore ha o imme ho na le moya o ntshuwang o etsang thokolosi, o ntshuwang ho ntshuwe ngwana ono a thebolwe, then a lo sebediswa, ho sebetswe ka yena, a fetohe thokolosi, a kenywe meriana e itseng e tlatlang e morua jwalo ka phoofolo, so tabeng ena ke batla le bana beso, ha o thola miscarriage, sekgowa se tla re o nona le stress, o hatelletse ngwana ha bohloko, o entse eng, mara taba ya miscarriage se ke be wa e tlohella fela ha e o etsahalletse. Haholo dikgweding tsane tse hodimo tsane tsa bo 7 months, 8 months, 9 months, le yona taba eo, le taba ya stillborn e etsuwa ka tsela e jwalo.
thokolosi, hlahloba o shebe hore ngwana ho etsahala eng ka yena, ho etsahala eng, miscarriage ya teng ka bo stillborn ba teng ke ba tsela e nepahetseng na. Ha o ka thola wa sheba kgale kapa ha o na le history ya batho ba baholo ba ne ba loya kgale ho ba kenyang dithotsela ka tlasa bobethe bo eng ke bona batho ba ne ba dila ka mefuta ono wa dithokolosi. Ke ile ka tjhakela malapa a mabedi ke lo sheba ntho eno hore hantle e etswa ka tsela e jwang, ka bona ka tseba hore e etswa ka tsela e jwang. So ena ya bo stillborn thokolosi e ka nna ha tsamaisana le taba ya ho thebola ka hare hore o thebotswe ngwana o ya sebediswa ka nako o sebediswa as a thokolosi, not as a spoko, but e le ka thokolosi. So ke thokolosi e physically e le horeng ha e tlile ho wena e tlo kgona ho robala le wena, neng o tla lo gaona le ntho e o nyanyang matsweleng, ya kgona ho etsahala ntho eno. Nna ke le nne ka yona ha bohloko ke tswa ho tsona ke di tseba. Ho na le mothako mo ke mo tsebang ka ho rona ka mona le Natala, ho na le mothako a di ruhileng dithokolosi tseno. So ke mofuta ono wa thokolosi o jwalo ho thong o tshwarisa, hona le lejwe la teng neng ha o tjhaka o sena letswalo ke tla o bontsha lejwe leno la teng le etsang hore e be invisible, se ka bonahala gore e kgone ho phunyeletsa ka nqane. So thokolosi e jwalo e kgona ho robala le wena physical, le wena o utlwe hore has monana ya ho etsahala ntho eno, kore wa ikutlwa le wena hore ke ntho eno ya etsahala straight, be le etse le qete ho be monate. Ane e kgutle e tlo tswala ha ntse yo a skisa ke tsebe nka e beha jwang taba ena, ke motho a rafo ka hanong ha ke bua, mara e re ke e beha ha ntse e sperma, di-sperm tsa teng di o affecta ka hare, di etsa ntho e kareng ke seema. Batho ba tsebang seema ba seba nene utlwa ka re o ithwetse, ho na le ntho ka hare wena ka mona na e o ithwetseng. Jwale rona ha ntse re sebetsa bongaka ho Lesotho mona, re na le thokolosi e re reng ke thokolosi ya dimpa ya ka mpeng, which is course ya teng ya pele ke yona eno course ya teng ya pele. Di a fitla di a bapala ka hare, di batla ho developer something like ngwana ka hare ho wena, di a developer dimpa di tlalelane. Ho na le batho be ke ba tsebang be ke ba thusitseng, fumana ho motho ha e sale a ntsa ya a lo testa ho thwe pregnant 7 months 8 months, mpa ya nyamella fela ho sena next. So e etsa ntho e ka reng ke seema, o seke wa e mixa. Seema ke seema, le nna ke tseba ho etsetsa motho seema haholo. Ha o etsetsa motho seema o se etsa ka sinqanqane hore dimpa tsa hae ke tseba ho se etsa le sona seema. Ha o loya motho ra bane le sona, a ikutlwe ka rona le ngwana ka hare ho yena. Le ha makgowa a sheba ha ile thokolosi, makgowa a tlo bona hantle hore yes o tshwere motho ona o thabe le wena. But ha o re mpa e nyamelletse fela, e etse ntho eno ka makgetlo. Hona le batho ba ke ba thusitseng, e qetelletse yo khoseditse problem ya hore ntse re le thokolosing, problem ya hore o seke wa hlotse o thola bana. 068 213 43 74 nene buildings mo residencia Platse September le station sa 3. Then ke mofuta ono wa thokolosi. Re na le thokolosi enana ye spiritually. Bana beso dithokolosi di etswa ka tsela tse fapaneng, but ke tlo zama ho bua ka tse pedi tse tharo fela gore ke le elelliswa. But boholo ba dithokolosi ka ntlo ena ya di-miscarriage, ho na le e etswang ka papa ya mabele. Ke bone dingaka tse ngata ha ntse ba bua ba qoqa ka yona monana, le nna ke tseba ho etsa ka mefuta e fapaneng. Ho na le e etswang ka papa ya mabele thokolosi, e le hore o tlo e romella le yona e lo senya malapeng a batho. E tla kena e tshwana le yane physically, o fumana hore ya kena e ja dijo ya dihlatsa hosane ha le tsoa dijo di senyehile, dijo di senyeha di le ka hara fridge. E ba ntho e ka reng eno, dijo di senyeha di le ka hara fridge. E kgona le ho thebola tjhelete, re ke be ka tsela e jwang. Once seriti sa teng sa hlamela tjhelete ya teng ha e sa dula,
eno e tsamaya le lejwe la moralla, lejwe la moralla, ke lejwe la moralla e tla etsang wa le sebetsa lejwe la teng le lenyanenyana haholo, ya etsahala re ke ska ba dipinyana haholo baloi ba etso ba tlang kwatela hobane le nna ke mong wa baloi. Lejwe leno la moralla leno le tla lahlelwa ka hodima ntlo, le kgona ho treka mo tjhelete e leng teng, le tsamaya le thokolosi ena. So thokolosi ena hona le tsamaya le nonyana ena eo thweng ke letletleroane. So wa kgona ho e romella le yona e ya kena haholo, yona ha yo hemela e tla ka serithi se boima ho wena, something like sesitwa hloana, e tla ka serithi se boima, e tla o etsetsa makgathala o sena ho tsoa mahetleng mona, o utlwe kare hona le ntho e ne le teng ho wena, hona le ntho eno kapa bosibu no sebetsa ka thata, o sena ho tsoa o kgathetse, o kgathala ona wa mokgathala. So yo etsetsa dintho tse kareng tseno, eno ha e le teng ya romellwa le yona ka tsela tse fapaneng, ena ya papa ya mabele ka tsela tse fapaneng tsa ho seba. So hona le ya papa ya mabele e ke reng e teng, ke a etsa eo e romellang hore e lo utswa tjhelete ditulong tse sa tiang, like for instance ke reke hona le mo bewang tjhelete teng ha o sa thagiswa kapo thagisa tsa teng di le laetenyana, ya kgona ho kena e utswe tjhelete, wa kgona ho e romella eno. Le hona matlong mona batho bo dishopong tse kgolo wa kgona ho e romella e tsamaye e lo utswa tjhelete thokolosi enana ya batho ya papa ya mabele. So ke mofuta wa dithokolosi o teng, hobane le ya semoya a physical hona le ke etsetsang batho ba raisang pokola haholo, eno ha ina commitment. Ha o entse ntho eno e developa that spirit sa bothokolosi, ha e fela ntho eno e fedile. But tsena tse ke buileng ka tsona ha di shwe, ha di tsamaye, ha di le ka hare ho lelapa, di ka hara lelapa, ha o shwa tlamehile o di siele batho ba bang ka hare ho lelapa. But ena wena e ke buang ka yona di etsahala ka tsela tse ngata fela, but e re ke bue ka tse pedi tse ke nang le tsona o le redile ha o ka tla hona jwale ha o di batla. Ha re mohlala o na le motho o kolotang o batla gangwe bosibu ke thokolosi, a ske be a robala a o lore o kwentwe mokwala moya jwalo ka thokolosi. Hona le moriana o teng o ko tshepang hodima lebitla, tlamehile moriana teng e be moriana o hlahang hodima lebitla, o hlahe hodima lebitla moriana wa teng. Then moriana o wa teng ono ka o fa ona ko sebelletse ona ko tonosetse ko etsetse mehlolo ho fihlela o tlo etsa ntho e batlang. Bosibu ha o robala wena o robala o kentse pakeng tsa dihwepe, o bitsa motho o ka lebitso wa o kgama, moya ono o fetoha that thokolosi ye kgamang motho eno. Ke thokolosi e le hore moriana ono ha o fedile ha ona ntho serotho seo sallanang le sona. Kapo ka lekotikoti la tlhapi, tin fish, lucky star, wa kgona ho lenka o le sebetse ha o kenyetsa motho thokolosi eno, o le kenye nthonyana tse itseng, o le lahlele jareteng eno. Batho bano mono ha ba no robala bosibu bono kaofela, and motho ha tlo bona lekotikoti leo pele a le tlose e tlo salla ho yena ntho eno. So ke mefuta e meraro ya dithokolosi, ke etswang ka batho, ke etswang ka phofu ya papa, ke etswang ka meriana fela ka mokgwa o etswang ka teng. Ho motho a qala ho shebella se ka lebala ho subscribe. Hona le e etsetswang metsing thokolosi, that is why batho ba bang tlo fumana hore ba tla o jwetsa hore nna ha e sa le ke iswa metsing ke hlapiswa ha e ba le thokolosi. Hona le thokolosi e sa utlwaneng le metsi, motho wa teng hana le yona o tshaba le ho ya metsing, o ko o tshaba le ho hlapela ka hara bate ya le-1, o tshaba ho ya metsing. So e jwalo wa kgona ha motho wa teng a le stubborn o lo e ntshetsa metsing, but ya metsing ha e tswe ha o e ntshetsa metsing e batla o batle leqheka le leng la o e ntsha thokolosi ena. Hona le thokolosi e dulang hloohong fela bana beso, ke mathata ke wa faceitseng nakong ya hona jwale haholo. Hona le thokolosi e dulang hloohong haholo, thokolosi ya teng ya o lahela kore la o ka ba batla ho nna ke tlo o sebetsa, tlo o jwetsa hore ha o tswa ho moshenyana ono a never nketsa next, wa bona kore ke e sebetsang ka lefofunyane haholo. Yona ha e etswa hona le sephoko ka hare, morubisi e tla ka lefofunyane, ha o thwe ya o lahela you keep busy, bohlanya e etsa bohlanya,
ya kwana o etse tjena le tjena le tjena le tjena. Wa bona ha o bua le motho, batho ba tlo o thusang kaofela e o tlosa pela bona, e etsa o ba bone as if like ke batho ba babe. Ha mama wa o loya, mama ke e sebelletsa hloohong, ha ena taba le mmele wa hao mona. So e teng thokolosi e jwalo. O se ke wa e kopanya le lefofonyane le yona. Lefofonyane le phakisa le fola ka pele, le a kgona ho fola lefofonyane kapa bohlanya bo plain ba ho khafola. But ena ya thokolosi e kgonang ho bua le wena, e o jwetse ntho engwe le engwe la o ntso qoqa le batho, e ya fola mara e nka nako ho fola, e nka nako ho fola bana beso. So sheba ntho tseno le thokolosi tseno, e shebe, o e emele, o imamelle. Sheba seema sa hao, mohlolomong seema sa hao se na le nako se sa fole, o itjwetsa hore ke sona hathi ke ka tsela eo ke e beileng ka teng ya thokolosi. Ane sheba lefofonyane kapa bohlanya ba motho eno hore ke ba mofuta o jwang, because bohlanya bo ya phakisa. Ha o motho a bo tsebang, nna kgale ke ba tlo thusa mahlanya, jwale ntse ke wa thusa le hona jwale. E kgona ho etsa ntho e kareng eno ya ho laela. Ha o ya shopong, o kwa ka ra shopo, nna nkga ke le eng e bua le wena hohle mona. Jwale ke mofuta ono wa thokolosi e ne ke batla ho bua ka yona bana beso. Ha re hlokomeleng thokolosi tsena, nako nngwe re se ke ra ntsha ditjhelete, ha thu wena no kolota motho o kgamme ka letsatsi leo fela, then ha qeta o kgama ka tsatsi leo fela, o so lo ntsha thokolosi wa tura, o lo batla ho ntsha thokolosi eno wa e fumana. So ha re di shebeng, re di qapele, re shebe le taba di miscarriage tse re etsahallang hore di etsa ka tsela jwang. Nna ke ile ka bona motho a pepa mankgane, a imme nako, wa tswa nonyana, jwale which is nonyana ena ne etseditswe hore ha tlo pepa e tlo krepa ngwana onana e monke, e siye seriti seo lona le bone ka re ke ngwana, but yona e be se e qetile, ngwanana ba sa isitswe mo a iswang teng. Boloi bo teng, bo ya exista, bo ya phela. So hona le thokolosi e etswang ka hara dikupu tsena tse re di etsang, le yona ha o tla kena le yona hona jwale. Ha o e batla thokolosi ya teng, yona e deala ka taba ya tjhelete, di-client tjhelete, but ke ntho e ratang kobo haholo, e rata moseme haholo. Batho ba isolang nkutlwa le batho ba baholo, ke ntho e leng hore ha e le teng ho wena e tlo etsa hore o rate moseme, kapo ha o sa o rate by the way, yona e tla bona ka tlung ka monana hore e etsa jwang. And once ya etsa jwalo, ke mathata a hore batho bano ba kopanelang moseme le yona ba kekebe ba na le dikamang tsa marato tse tsitsitseng maphelong a bona. Thokolosi eno hape e ka iphetola, ena ya hlooho e ka iphetola boprofeta kapo bongaka, ya laola, ya hlahloba. Na le mong a na le teng ho nna monana Sontaha ke misitse betsing, o bone ho kopane le motho wa jwang a laolwang ka bohlanya ba thokolosi eno. E jwetsa batho ditaba tsa yona, ntho e nngwe le nngwe e ya e bua thokolosi eno. So bana beso, ke teng ka mehla le matsatsi, ha hona mo ke yang teng. Ke a leboha, Modimo a mpolokele lona. Ke teng, ne ke tshwere ke mmetso fela e batlile mpe ya fatshe, ke ka hoo ke nkileng nakonyana. 068 213 43 74 subscriber, thumb e teng mono, subscribe, o share, o jwetse batho ba bang ka ditaba tsenana. Ke a leboha, amen.